paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, umayak man dumawat itis hidayaw. Dumawat ka iti si Damay, kunam? Wen maray, awan ngamin sidak. Kat naangot ka nga damanok asidayo kin ni Kapitan. Tainyag mo pa yan dito iti may sa aplato nga inapaw. Wen maray, dituya kun balayo amangan, tamakisidaak iti karne ti manok asida inyaw. Sige man laangan. Ala, itugaw mo di talamisaan. Taigawan ka iti si Daem. Ay na! Agyaman ak maribanang. Ay, nabnabsuga ko na talaga. Ay maray, uminumak man iti danumyaw. Ay kat uminom kalata, marituyang. Aha. Ay, agyaman ak maribanang. Sige, awanan yaman na, marituyang. Sige, agawid akong maray. Ay, nagsamot marituyang mananday, Jeban. Ay, word, asino pa'y kuma. Kat no isuti ka na, yun nga umay dito'y balay. Ay, Kapitan, maribanang, dumawatak man iti danom. Danom? Ay. Nagsubli ka. Kat nagdakkel mo ten agalon day taawit mo, marituyang. Ayun maray, imbatik itay ditayan ti ruangan. Tapagkarga akman iti danom, awan ngamin danom mikal. Apay napanan ni pare ba daw? Saan nga agsakdo iti inuman nyo adanaw? Nalipatan na nga raw tinapan nagsak daw, Kapitan. Kat naibos ti danom may. Apay di ka mabay, nagsakdo ka iti danom di takaruba. Ay naba daw, utak lang ti aramatan. Utak ba daw? Anya, Kakaiso na naganos da maribanang kan Kapitan. di ko nam. Angam no maibos ti anos daking ka. Ay, yalam mo Anya, Kasanaw, kanayon ka, balay da. Dawatam amin na makitam. saan mo't anaimot ni maribanang kanyak? Mapan mo ki din gundawayan ti kinaanos daking ka. Di ka lagbain. Umayak man makiistoryakan ka, maribanang. Ay, si kamanan, marituyang. Ay saan? Ada na patag, apapanak ita. Kasta? Ay, no kasta nga raw. Alaak man day to may sabar asabon mo. Ay saan marituyang? Paglabak day ta inton bigat. Ay, alaak mo ten aday to may sagalon adanumyaw. Awan ngamin inumun may. Ay. Aglablabos ka mo ten, marituyang. Ha? Diya ka mo akas tagayam to galay, ha? Kasanaw, makapasurun mo't ngamin ti aramid mo. Basta laak dagitaw. Nakaimimot kalakit din, aya. Anya? Manulaang mo't ngay dagitaw, ang maikisay iti honoraryaw ni Kapitan. Marikwanang, gumatangak man iti may sa abar asabon. Daytoy, maray. Anya pa'y tigatangam? May sagalon adanom. Ay, masursurunak. Masurun ka iti anya. Ay, ni man marituyang. Alaan namot aminan ang makita na ijabalay may. Kasta. Ay, sapay awan lakok ita adanom, maray. Ha? Ay, kasanungay daytan. Awanan ti inuman me kaniinteng. Agsubli kalaangan inton madamdama, maray. Taumay dan to agi deliver iti danaw. Imbaga ni maribanang daytaken ka, marikwanang. Wan, maray. Imot-mat gayam dadya ang maribanang. Kasta ti ibagam kenkwana ita? Gaputaman nipod ita. Kagurgura kaw ni maribanang, ha? Ay, maditi kasta, marituyang. Ako kumari tayo mulaang. Imaw, di na mo ti mangibingay iti adakan kwa na.
tinasaya at mangbiro ka ngamin iti panggedam. Ay, awan mo nga raw ti amok apang gadak, Maray. No kayat mo, umay ka dito tersinak, kasi ka ti agbantay. Ha? Adda ngamin darayak a meeting ti kooperatiba, Maray. Ay, kat kayat ko, Maray. Naimbag ka pa'y. Ngam ni Maray Banang. Ay, inumak ng awan gayam ti danom ta. Kasanumot nga main, binagkat ni Marituyang tidanumta. Anya? Awan kanu ti inumenda. Ay. Uray sabon a paglabak ko ma, inala na mutten. Eh, san abali kumaano di tagat-gatangan ti inala na? Ay, dimot ngamin agsapul iti panggedan na. Eh, bayamon, tay baon kunto ni Kwarog agumatang iti danom. Winman, ibagam nga itulod na adagos dito'y balay. Ay, nanatuyang. Da kayo mataglaklako ita dito'y tirsina. Won, siya, Kwarog. Anya ti gatangam. Ay, imbag man, dati nalak na kayo ni Kagawad Kwanang. Won tanasaya at ni Marikwanang. Saan akaskin ni Antime? Awan pa'y pakairanudan. Ha? Mala, ibagamon no anya ti gatangam, Kwarog. Ay, gumatak man iti may sagalon na tanaw. Para kada angkel ka. Ay, gumatang ka man iti tinapay kan soft drinks, Kwarog. Tagmerienda man. Anya, makitang-tangdan kayo. Ngam dumawat ko iti merinda yaw. Ay, katwan kakaiso na nga awan pa'y asawa. Yan. Ada akong dito sango ti tirsin na ni Kagawad Kwanang. Agda magakman. Ay, Kagawad! Nakitam ni Kwarog itay! Siya itatiyad na dito'y, Kapitan. Na, Marituyang? Ay, kunak no si ka ni Kagawad Kwanang? Ay na, no may papankin ni Kwarog, nakaalan iti danom. Ay, si kantumang nga men, ta alaang mo ti danom may. Ni Kapitan mo. Danom lang dayjay, si kamo. Mala, gumatangak iti asukar kan asin. Day talang. Ay, Kapitan, dila mabalin apakibayad mo dagita. Anya day ta? 2 supot at tinapay, kun 2 soft drinks, Kapitan. Sige mo tin, Madi, no nakuripot kalaunay. Ay, sige. Bayad akon. Kastaman ti kayat kau, Kapitan. Nung nagpalibre ka niya kita'y ni nanatuyang angkal. Linukunak day di atuyang Yawid na siguro adya yung pagatang nakadakayaw. Ay, unay day di ataan. Day talag daw dawat ti paglaingan na. Saan yun tungay ikan, tagruam? Nungay, amin amapan gumatakit dawatan na. Ay! Masapul ang maamuan ni Kagawad Kwanang dayta, angkal. Tinapay kan soft drinks ba daw? Sagay sana. Di pa lang masidamot, ginatang mo. Saan ko ginatang data? Inlibre dalaang kanya. Anya? At dapansay kandilata di tabayon. Inalak. Kay, inlibrida mo dagitay. Inalak ijay tersena ni Marikwanang. Ay, di ka agararamid tuyang. Tagtagaray. Ha? Dinto makadlaw ni Marikwanang. Nasaya at king ka, jay tao. Taktakawa. Tinalek mo ni Marituyang nga umay agbantay dito'y tersenam. Wan, Maray. Tapno ada pa kitang danan na mo't Anya. Isupay nga da pangalaan na iti igatang na iti masapsapul da. Ay, Marikwanang, adda sakit ni Marituyang. Sakit na ti agalalatan iti kayat na adawaten ken ka. Oras anaya sidag na tiriknam ken kuana, ditan amadlaw mo. Bareng agsingsing puten tapakpakita akmat iti nasayaat. Ay, awan lat amok, Marikwanang. Amangan no nakarkaro nga agabuso. Nalaing pa'y adumawat ni nanatuyang.
kasta aya. Nalay nga kikil. Kikilan nan samot amin nga umay gumatang dito'y tersina yaw. Ay sobramot no kasta. Pudno dahita na nakwanang. Ay madimot ano kasta ti aramidin nakadagiti umay gumatang. Ay, kasta ti inaramid na kada kami kini ang kalintang. Anya. Kanure kano dagiti daduma agim matang di taoy. Adoy, awata Marey. Ah. Ikad ko amin dayta kada kayaw. Ay, anya nga'y tilinaon day to'y abay on maray. Kita Ha? Bangos, tinapay, noodles, kan asukar mo dagito'y maray. para kada kayo kan ni kabadong dayta. Ay na, talaga nasaya at kaunay kumarik akwanang. Hey, thank you. Awan anyaman na, Marey. Isu nga imayak, tay bagakan ka nga umay kagbantay ijetersinak iti duangal daw. Ay kat kayat ko launay amaray. Adda nga minasken apapanak, kat awanak ton iti duangal daw. Ay na di kaagdanag maray. Siya kunti umayag bantay. Nasayaat no kasta. Binayaban nak kanumay tuya. Nasaya at may ka, badaw. Tulungan nak ang mga wit kadagitaw. Nay, anya man dagitan. Basta alaang mong tayawid mo, sakbay asumang po ni Marikwanang. Adulang arudin tititid na kadata. Agtakaw ka pailaing. Awanan ti adupay asaw. Gundaway taday to yun. Anya, Iyawid mong dagita, agapatanod di kag tungpal. makamu ka. Sana balay, taado tila ko ni Marikwanang. Saan amadlaw no addanaksay, wenno awan. Mala, gusto day tuyan. Agawid akon. Yala ko may imayan. Naa, awang kat amom salbag kakiday. Ada ka magaya man, Marikwanang? Si Mangpet kan? Wan, marituyang. Ay, kaya't ko kumamot tin ti agawid ko. Isu amod to yung titangdang ko. Jack paila na kainan Singirendak, ay salbag ka. Naa, apayakas lamasurun ka. Gapo tataktakawan nak. Tikunam Jack amaw. Anya, ay sana pudno dayta. Sanak ngagtatakaw. Mabait lang, taitid ko titangdan mo. Atoy. Kat maudi mo tanda ito'y apanagbantay mo dito tersinak. Naa, di sige. Awan na sakit bakrang kaw. At asumon ni parintingin ka tuyan. Anya, Mapan ka kano di barangay hall. Taindarom na ka ni Marikwanang. iti anya agapaw. Ay kit mapang ka di barangay hall Tapno mamuam no apay. Anya ngay kano ti pangidaruman na kanya. Ang mga no nakadlawin atak takawam. Anya kumangay ti ebidensya na iti dayta. Ay agtatakaw ka lang arudain. Sikapay kano tinatangsit. Nang ibagamag ngagtatakawa, kapitan. Ay, di ka man aglibak. Ada CCTV, mangipakita nagtakaw ka. Ay sana pudno dayta. Ni, Awan ti tinaktakaw ko iti tersena na. kasano day ta? Saan mo't nga aminin ni Marituyang, kagawad ko nang? Apay adi mo aminan, kat naglawag dita CCTV. Mala. Sige, balik ko nang. No kayat mo akabuyaam. Kapitan, ipabuyat naman yung CCTV. Sige. Ay, sanon Marikwanang. Ay, pangaasem. Uwan, amino kunti amain. Nagtaktakawak iti tagilako ni Marikwanang. Basol kaw, kapitan. Isungarog na inalan na kanikagawad ko nang agbantay iti tirsin na. Kaya't nakaatulungan. Tapno, ada pa kitang danam. Kastakit din ti inaramid mo. Ay, kapitan. Ay, ano sa abayadan? Ay, agtriple ka no, kati presyo dagiti item nga inalalam. Nasayaat, tainton maminsan, di mon ulitin ti inaramid mo. Ay, agnakam kan. Ay, uwan, kapitan.
Agbayadak nga rod iti triplay no day tati kunada. Wanjak tun ulitan tinaramid kaw. Ay na toyang. Saan ngamin anasaya at asupapakam iti kinadakas? Ti kinasaya at ti padam at tao kang ka. Ay, lasigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tunglit. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan.